Amagadi gansa BTV News tsa nako ya bongwe motho o tshwere tla ka tlhamaloko go ena go tswa toropokgolo ga borone a re simolola ka ditlhogo. Tautona Boko tla tsoga tshwa letsatsi la mahatshe hatshe la ditshwanelo tsa setho. Tautona wa Syria a tshaba kwa gagabo dithata tsa gagwe mo pusong di kwahala. Samsam Gostaba sa Francis Town Boxing Club se gapa bomampudi jwa kgaisano ya National Boxing Championship. Motse dumela ke ona ra banteng kala ka tshane ke na le topo tapo saino rona di khantse ka puo ya diatla mme se ke ga go tla re tla tsa metshameko. Ha re di simolla le hatseleno le tla tsoga leina kanya le mahatshe go tshwaya tata go tshwara segopotso sa letsatsi la mahatshe la ditshwanelo tsa setho letsatsi le tshegetswang ga lengwaga ka kgwedi ya SEDIMONTHOLE e tlala malatsi a le 10 seo e le go tswedisa maitlamo a le hatseleno a molao wa go lemoga ditshwanelo tsa batho tsa setho go ya ka molao motheo wa le hatseleno e re go emejalo segopotso se sa letsatsi le la mahatshe la ditshwanelo tsa setho se tla tsoga se tshwaragane le phitlho ya ga repitseng ga o berekwe kwa metsi a manong kwa CKGR yo ona leng sebaka sa go heta dingwaga tse pedi a ntse le mo sedifatseng kwa gantsi morago ga gore puso e laole gore a seka a bolokelwa ko CKGR ka ngwaga wa 2021 ka tlholo eo ya kgotla ya ditsheko ene ya busetswa morago ke Tautona Advocate Boko a sena go simolola tiro go solofetse gore Tautona Boko a tsoga le go tsenela tirelo ya phitlho ga mmogo le go tsena segopotso sa letsatsi la ditshwanelo tsa setho. Koporase ya metsi Water Utilities Corporation ya re amogetse dikopo di le mmalwa tsa go dirisa letamo la Dikgatlhong se se beilwe ke mookamedi wa Water Utilities re Sekgaselemo go senai hana le kodisa Tautona Advocate Boko ka letamo leo bosheng Mamosisi ka pego. Peeletso ya mafatshe a Selemono le ya Bengae e gola mo go nametsang mme go tswelela ka selo se le go oketsa dipalo lefatshe la Botswana le tshwanetse la rurifatsa le go tshepisa babeeletsi fa metsi a le teng a ka kgona go tlamela dikopo tsa bone tsa metsi le fa phetogo ya loapi e gomagometsa go kgala ga matamo puso e eme malala a laotswe go tlamela babeeletsi. We've leased this land from Mwatoland land board. So we further subleased the peripheral land to Botswana Tourism Organization. Gore bate ba through bonele le speedu ba sublease further for ecotourism yamatamo. So re na le application a number of applications to access water mo Dikgatlhong. Re na le mine o runyang ko Mamabule wa Jindal ba thokana le 8 million cubic meters ka ngwaga. Re na le ba matupi ka ha ba batla go dira commercial agriculture project ba thokana le 7 million liters ka ngwaga. Re be re na le ba bangwe ba ne ba bitsa go proper pickings ba ne ba batla go lema proper pickings gone mo Dikgatlhong go lebega ile gore ba malane le ba citrus gore ba se their interest to those ones. So real application ya ba citrus gore ba access metsi ya bone ba thokana le 8 million cubic meters. Go netefatsa tshomarelo ya metsi lefatshe leno ga la lebelela itsholelo ya lone hela mme le go tokafatsa matshelo a Batswana. Re bona gona le tshono yone ya gore re tisa dipeeletso tse di ka golang ka ona metsi a gore gongwe go ka nna le difamo tse dingwe jaaka re kopa go ya Selebe Phikwe se re ka tanra di supplier ha so re le Botswana Investment and Trade Center re itshwaragantse le makalana a mangwe a tshwanetseng re tsweletse maetso ka go buisana le merahe ga o hia gore re kgone go bona lehatshe le ka golaganang le ona metsi a gore re tswelele re dire le Botswana dijo re ile thulaganyo ya gore batho ba ipope ba age so se go twing a trust e leng gore e ka re batela meeletse lehatshe ra ba tsenya mo thulaganyo ya gore lehatshe le ba nne le seabe mo go lone e nne bone ba e leng gore ba tao ba adima meeletsi o lehatshe e ba ka anywa
lo tse tshwanang le rente le profit hela e leng gore a certain percentage ba ka e hiwa mo projecting. Le tamo la Dikgatlhong le leng lone le letona mo Botswana le tshegetsa metsi a selekanyo sa 400 million cubic meters. Fa go tshwantshangwa selekanyo sa metsi ka kgwedi ya Ngwanatsele ka 2023 le ngwaga ono se fokotsegile ka 18% go tswa go 84.5% go tsena mo go 66.5%. Mamusi Siska, BTV News, Robelela. Bodiredi jwa puso mo maphateng a jone ka go harologana bo kopile go dira ka bonnatla ha ba isa ditlamelo kwa setšhabeng. Seo se builwe ke tona wa ditsha le temothuo yo ebile gape le mopalamente wa Kgalagadi South Dr. Michael Chimbombe. Komiso Maphanyane ka dintlha. Re ntswa go seke go tlhoka dikgotho mo go seng ditirelo kwa setšhabeng di tshwana le thoko la madi. Badirelwa puso ba kopile go nna pelotelele le go tia moko mo moweng ka bontsi jwa dilo di thokana le go thodumelwa go busetsa mo seemong se se letelesega. Dr. Chimbombe o kaile ha puso ene itumile molomo wa tase go netefatsa ha tsotlhe di apara tshia. Ha re ipetse re tsamaile tsela e, we will be able to say bagaetsho mme re ipetse tsela ke ye mme re e tsamaile re ha or we may not even arrive actually ke re ha re ipela di-targets re ka nne re bua ka metsi we may still fall short. Mme re tla supa gore gona nne re batla go ya kwa ga ke re mmogo ditsala ke yone kopo hela ya me ke tsileng ka yone le ipolela gore ke nna yo gore mme nna le lona jaanong re kopana go kopana ke re gore gone mo re mmogo mmogo ke tsedia re mmogo mme mo bommogong jwa rona a re tshwaraganeleng go tsamaya le go dira go tsamaela ko pele. Dr. Chimbombe o kopile badirela puso ba tsa bong go ikgolaganya le ene mo go thusanyeng go dira ka nata mme ebile a ka ya ha itse dikgotho tse di aparetseng kgaolo e. Just to appreciate that this forms a good base for us to start and work on. And that, as I said at the beginning, we'll do the best we can for a re thusane mo dikgwetlhong tse re nang le tsone go tsamaela ko pele. The critical thing is that we move forward. We don't remain in the same place. Hela jaaka o ka tswa o itse mongame gore di-challenges tsa rona ke tse re di itseng ranging from unreliable power supply, re beile ko Eskom South Africa, re heta ka the bad condition ya tsela ya rona ya koko Tsatsabong, le the dusty roads tsa bo Khawa Malaysia, mme ba tla tsena mo dintlheng ba gore briefa hela ka boripana. Me, those challenges di tlhoka collaborative efforts, mme re ikemiseditse gore re di tshwaraganele le wena mongame. Ha o le ka kwa o lebile lehatshe la Botswana ka bophara re tla be re le ka kwano o itse gore re go emetse ka kwano ka go dira tiro ka boikobo le boinelo. Bona o supile boitumelo jo bogolo ka jana a na le tumelo ya gore tsotlhe di tla apara tshiamo mo go direng go tsorere ga bone mo maphateng a bone ka go harologa. Komiso Maphanyane, Botswana Television, Tsabo. Mokamana polisa kgatlhanong le bogodu jwa leruo kwa district number 13 Senior Superintendent Kevin Mokodi o ikwetse mo baruing gore ba bope dikomiti tsa tantsho bogodu jwa leruo tse di tla thusanya le mapodisi go lwantsha bogodu jwa leruo jo bo tsweletseng ka go apesa setšhaba kobo ka letshoba. Senior Superintendent Mokodi o na kopa seo kwa thutopuisanong le banni le barui ba kwa Tloaneng. Jessica Pilane o na le ko. Mapodisi ba santse ba tshwaragane le bothata jwa bogodu jwa leruo jo bo tsweletseng ka go gola mo kgaolong e ya number 13 mo South Central go tlhalosiwa fa go kwadisitswe dipalo tsa bogodu jwa leruo di le 64 le bone monongwaga fa go tshwantshangwa le dikgetsi tse di 46 tse di kwadisitsweng go gola mo maitekong a go fedisa borukutli jo. Mapodisi a tsweletse ka go tshwara bokopano le barui go buisana le go tla ka megopolo e ka rarabollang bothata jo ga mmogo le go tiisa botsalano magareng ga bone. Re ja dikgomo tse di tswang tse di tlhabiwang masigo mo maphakela o itlhela di bushara di tletse mme se re se dirang bagaetsho re le mapodisi ga ra nna hela ra leka
ka ditsela tsotlhe. Ra theogela masigo, ra theogela motshegare, ra theogela ka disontaga ka gore dibušare tse dingwe ha e le sontaga maitsiboa dinama di a tsena mo dibušareng. Maphakela o itlhela dibušare di tletse ka dinama. Ke eng se ka tswang sebaka gore bogodu jo a bo bontse bo tsweletse ka go kekela? Dihutshane di tsewa mo dijarateng mo masakeng. Ba lebile tsone tse e leng gore maitsiboa wa di tlogela o le nosi o ba gore bala ko motseng. Ba le 20 gone bogolo yang borre ba na le ditlhobolo. Ba rile ba applyela gore ba ye go sireletsa leruo la bone. Mme ditlhobolo tse ga di go morakeng dikgomo tsone di go mmalore ga dina se se di sireleditseng. Yaanong re rotloetsa bagaetso gore o nne ha leruo la gago le nnang teng. Barua kgomo ba supa fa ba tshwengwa ke dikgang di tshwana le go letalesako kwa ntle ga ba belaelwa ba ba amangwang le bogodi jwa leruo. Wa tshwara gompieko ra ba mo handlela ka moso in 24 hours o buletswe. Mme ga a bulelwa o ba go dira the same story wa go tloga mfa re ba botsa ba re go na le selo ga tebeila o dikwa magastraatano ke botsa gore kganye o lona le etsa yang ka gore ke yone e re ba ballang go ga isa ke o tsotlhe. Makgotla ana le mabaka a le mabedi a gantsi ba go llang batho ka one. La itse gore molao motheo wa Botswana Constitution section 10 ya re motho ga molato go itlhalla a bona molato ke lekgotla. Yaanong gone ho ba re ga o ka ke ya re motho a isa a seki o bo mmela ruri mo kgolegelong kore ke monka o mo a tlhotseng a isa a seki. Mapodisi ba ikuela mo setšhabeng go tswalela ka go tshwaragana le bone gore ba kgone go boloka khumo e ya bone ya leruo. Jessica Pilani, BTV News, Tshwaneng. ha re tswa dikgang tsa wetso tona wa tikologo le bojanala re bontsha mmolotsi a re hotele ya Cresta Grande Jwaneng e agilwe ka nako e lehansi leno le tsweletseng ka go ipapaletsa go nna boremelelo jwa go tshegetsa meletlo le diphuthego tsa maemo a kwa godimo. Ha bula hotele ya semmuso tona mmolotsi a re seo se tla thusa gape go hetola tebego ya dikago mo kgaolong eo le go ngwakela babeeletsi teng. Manuel Rapoa e re ntswa toropo ya Jwaneng e na le moepo wa diteemaneng o humileng thata lefatshe ka bophara ka go ntsha diteemane tsa boleng jo bo kwa godimo fela selebego le boleng jwa ditlamelo tsa baeng ba ba hapegileng di ntse di tlhaela. Ke ka jalo Cresta Marakanelo Hotels le BOTSWANA Pension Fund ba neng ba ithulaganya ka teng go ka ba phatlha eo le go beeletsa mo go nonofileng go ba busetsa go menagane. As the government, we fully recognize. Re le puso re lemoga thata gore go atlega ga lefatshe leno mo dintlheng tsa konokono go lopa le dula le le siameng go dira kgwebo ka se se sosoetsa kabakanyo itshwelelo e akaretsang botlhe kgolo ya senelaruri le go tlhama ditiro. Ke ka jalo puso e tsepameng go ema nokeng mahama o ikemetseng go beeletsa mo mehameng ya ditswammung, kgotetso, go dira dithoto, temothuo le bojanala. The tourism industry. The BOTSWANA Pension Fund is dedicated to making impactful investments. The BOTSWANA Pension Fund e ikemiseditse go beeletsa mo go na le maduo go tokafatsa lefatshe la rona ka go nyalanya dipoelo tsa rona le tse di tlhokwang ke setšhaba. Commitment to building a future where growth is inclusive and sustainable. Ka go ya manobonobo e be tokafaditse thata selebego sa toropo ya Jwaneng ebile sologetse thata banni ka metswedi ya bogwebi le mebereko fa e sa le simololwa go fitlhela e wela. The addition of this 49-room property to our inventory. Ka go ya matlo a boroko a le 40 le bohera bongwe e botlhokwa ka e oketsa matlo otlhe mo dihoteleng tsa rona go feta sekete. So as of today, we have 1,038 rooms in our portfolio. We pledge that we will be available at all times to engage. Re tshepisa go nna le seabe mo go nonotsheng mahama wa bojanala ka tse di tlhokafalang. And positioning the tourism and hospitality value chain both locally and internationally.
hotele gape ke matlhagola tsela gore le motlhang ditemane di seong toropo ya Jwaneng e nne le metswedi e mengwe ya go tsamaisa itsholelo segolobogolo ka mohama wa tsa bojanala ka kago e agilwe sentle mo tseleng e botlhokwa ya papadisano ya mafatshe ya Botswana, South Africa le la Namibia ya Trans-Kalahari Corridor. Emmanuel Rapo wa BTV News, Jwaneng. Kresere Mose go rogetse mokgatlo wa Hetshelago Support Group ka pela moraga go abelwa 25,000 pula ke masola a Botswana kwa maitisong a tshwarang ngwaga le ngwaga a neng a tshegeditswe kwa Hukuntsi. Mokgatlo wa Hetshelago o tlamilweng kwa Huluhututu o thusa go tlamela balwetse go ba gakolola le go lomaganya ditirelo le tsa lephata la botsogo kwa Hukuntsi. Ha mogalampho eo mothusa modulasetulo wa Hetshelago me ke lebale moruisi a re mpho eo e tsile ka nako e maleba ka go na le tlhaelo ya madi kwa mokgatlong ka jalo mokgatlo o tla atlega mo maitlamong a one a go gokela motlakase kwa dikagong tsa one. Ka me hela go itumela hela gore ke bona gore Batswana ba na le mowa wa kana ba tsetse ba ntse ba tsena go mowa wa mabane go gantsi ne tsologelo le go dimo tota mme le yone ga se gore ke tsologelo e leng gore ya mo re ke tsologelo e le gore e nte thata so ke itumela gore ga re ka tshela yana re ka hetella se e leng gore re le sesole sa Botswana ke nne re se ikaeletse ne re sa itse le gore re ta dira yang mme ka thata ya modimo a re emela ka dinao mpho e le re neetseng re ta go e dirisa mme re kopa gore e tere nako e nngwe le re etele go Lehututu. Ha re bala go tsamagatsa sele puso ya dingwaga tse di heta 50 ya gatautona wa Syria Bashar al-Assad ile kwa bokhutlong se se tlamoraga gore ba thabane ba thankgole puso ya gagwe le go tsaya taolo ya toropokgolo ya Damascus ka letsatsi la Sontaga. Metswedi ya dikganya kwa Russia e ka ha ba lwapalo ra Assad ba hile botshabelo ke puso ya Russia. Mme moeteledipele wa batlhabani Abu Mohammed al-Jolani a re menolo puso ya ga Assad ke phenyo mo bathong ba lefatshe la Syria. Batlhabani bao ba ipitsang Jolani's HTS ke lekana le le tlhamilweng go tswa mo lekgotleng la Al-Qaeda mme ba itlamile go sireletsa merahe e palopotlana. Tautona wa Hansla America Joe Biden wa mogetse menolo puso eo ka matsopedi a re seo se tlisa kwa bokhutlong dingwaga tsa kgokgontsho e ba nne ba tshela mo go yone a re le ga go ntse jalo tiragalo e ya tshwenya ka e ka nna ya baka ketsaetsego kwa kgaolong ya botlhaba le gare. Ere puso ya ga Biden e seka gore seemo sa yone tota seabe sa yone ke sehe kwa lefatsheng la Syria go kaiwa ha mephato ya sesole ya America e ntse e tsweletse ka go rutha ka mahelo a le 75 a mangwang le batlhabani ba ISIS go ba itsa go tsa taolo kwa lefatsheng leo la Syria mo nakong e. Mme ka go lela motho a gaetsho ke be ke di garetse ka kwano ke kgabalela ka go sethi ke ga kwa go tshwaretsa metshameko. tla ke go leboge one Rabantheng Kalakatšhane motsona wetsho sebaka jaanong ke sa dikgang tsa metshameko mme di go kopanya gape le nna sethi ke aga kwa mme dintlhakgolo tsa tsone tsa re setlhopha sa Francis Boxing ke sone bomampodi ba kgaisano ya monongwaga ya lekgotla la Botswana Boxing Association National Championships morago ga go gapa dietsele di supa kgaisano eo ya malatsi a mabedi e neng gape e garela lenaneo la lekgotla leo la monongwaga e ne e tshegeditswe kwa University ya Botswana Indoor Sports Arena monogaborone Pakwastereke wa bega mo dietseleng tse supa tseo setlhopha sa Francis Town Boxing Club se gapile dietsele tsa gauta di le 3 go tswa mo dintweng tsa Women's Fly tsa bokete jwa 50 to 52 kg le Women's Light tsa bokete jwa 57 to 60 kg mme gauta ya boraro e tswa kwa go borre mo light middleweight ya bokete jwa 71 kg.
Setlhopha seo sa toropokgolo ya bobedi ya lefatshe leno sa phamola tsa selefera di le pedi go tswa mo light welterweight ya bokete jwa 63.5 le mo middleweight ya bokete jwa 75 kg mo letlhakoreng la borre. Dietsele tsa bronze di le pedi go tswa mo go bomme mo bantamweight ya bokete jwa 52 to 54 kg le ya borre ya bantamweight go fetoga bommampudi ka dietsele di supa ka kakaretso. Setlhopha sa Yunibesithi ya Botswana se feditse mo maemong a bobedi ka dietsele di le 5, gauta tse 3, selefera ga mmogo le sa bronze. Fa maemo a boraro a gapilwe ke setlhopha sa Prisons Boxing Club ka dietsele di le 5, gauta di le 2, selefera tse 2 le bronze. Moanamisi mafoko wa lekgotla la Botswana Boxing Association ga one Motshwana AC o tlhalositse fa ba itemogetse kgolo mo kgaisanong ya monongwaga fa ba tshwantshanya le tsa ngwaga tse di fetileng. Re itemogetse kgolo e tona fela thata. Re lebile ka fa boramabole le bomamabole ba neng ba lwa ka teng fa re tshwantshanya le mo ngwageng o fetileng. Diboxera e ne le nametsang re tswetse ngwaga ya ka re tle be re tswetse yana re tla simolola gape next year a re simolola di-interclub tournament tsa rona. Dikgaisano tsa monongwaga tse di neng di ngokile ditlhopha tsa monogae tsa mabole di le 11 di ne di akaretsa dintwa di le 15. Pako Sterek, PTV Sport, Gaborone. Re tswa mo go tsa mabole re tsena mo go tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa Orapa United se tshamekile maleka a lefela setlhopha le sa kwa Cote d'Ivoire sa ASEC Mimosa mo motshamekong wa tsone wa bobedi wa kgaisano ya CAF Confederations Cup o neng o le kwa lebaleng la Obed Itani Chilume kwa Francistown Maabane. Setlhopha sa the Ostriches se kwa mogatleng wa Group C ka ntlha e le nngwe fa ASEC Mimosa bone ba santse ba eteletse Group C ko pele ka dintlha di le 4. A re bone dintlhakgolo tsa motshamekong. Re bona santse ba ka ne se kwai ba thubega ka lebelo a bantsha motho e be gote onside Eric Okame o romela kgwele ka nna kotsi ana be ba retelela the Australians mo Group C me ba iphitlhela ba le mo motshamekong wa bona wa bobedi go tsoma jalo le phenyo ya bona ya ntlha a re bona ba e holosa ka botlhalo ka romela kgwele ka nna kotsi le ka go ka disa go matlhakore ba se ba gore ga into the final third go nne le kgweletse le gore ba ka ditseng into the box. Arbone Fabaga Bonasebaka, Abasamaka Mokamburi. And him going down that quick with his strong hand, Nakweli, Ukhanoka Sirilit. Bonakweli on the volley. Puela Mohontakoi. Fatola Lewadakoi. One touch football. Boromala Carlonia Koti. Barutula Katoko Maraho the Ostriches. Balata Khele Bakaba Tafa Pasirletsa Komaraho Kogori Mohadi Kota. It's a lot I must thank the boys, but some Gilesante. They applied the game plan like we planned. A point against the ASEC Mimosa it's a good result for us. So like I said, it's an experience and we are learning from these games. So we'll keep on fighting, we'll keep on growing as a club. That's the most challenging aspect of football because we have to play, before we play on Sunday, we are going back to gaps to play against Gunners. So as the technical team to make sure that we work on the players to recover before they play Gunners, also again before they play the next match on Sunday. Not the result expected. We see today two different way of play. Home team who slow down the pace of the game, wait, defend a lot, and hope transition to put us. Re ntse re le mo tsa kgwele ya dinao mo motshameko wa beke ya bolesome wa ligi ya FNB Premiership ka matlhatso kwa lebale la BPSC. Setlhopha sa Gaborone United se padimotse sa Chadibe ka nnotse 3 go lefela go ipa mo maemong a mantle a go gwetla bosimega ja paka eno ya 2024-2025 a rutlwe tshepo ke emile gape.
Ditlhopha tseo di simolotse motshameko o di ngangane ebile di lekalekana ka mashete mme setlhopha sa moya go lele ya nna sone sa ntlha go bona sebaka sa nno le fa Thabo Maponda a ne a retelelwa ke go nosa a latlela kgwele ko ntle ga dikota ka tlhogo. Setlhopha sa Shadibe FC le sone sa se ka sa ipona tsapa sa bolotsa ditlhaselo mme di sa tswe maungo. Motsotso wa 21 setlhopha sa Deres sa bona nno ka thago ya ga Thabo Maponda go fa setlhopha sa go ketapele ya nno e le nngwe go lefela. Setlhopha sa Gaborone United sa tswelela ka go botsa sa Shadibe dipotso mme seo sa se ke se batlisetse maduo go fitlhela motshameko o ya boitapoloso ba ntse ba eteletse pele ka nno e le nngwe go lefela. Mo karolong ya bobedi setlhopha sa The Money Machine sa simolola se le letsogong le le fa godimo mme setlhopha sa Shadibe FC le sone sa se ke sa inela ka ba ne ba na le tsholofelo ya go ja seng mo motshamekong o. Ka maswabi ya re motshameko o tsamaile metsotso e le 59 Shadibe FC ya dira phoso e ne ya fa setlhopha sa Gaborone United tshiamelo ya penalty mme thata one kgamanyana a enosa go itsa motshameko kgakala le borreba kwa Francistown. Ya re go setse metsotso le mebedi gore motshameko o ye kwa bokhutlong motshameko gare ka re Bophiri a nosetsa moya go lele a netefatsa fa setlhopha sa go se fenya motshameko o ka nno tse tharo go lefela. Well, a very good performance, good result, very efficient performance, I might say. Ke maduo a mantle a nametsang jaaka re ne re sena kgatelelo e kalo ke sa tseye sepe mo setlhopheng se re ne re tshameka le sone go ne go supa gore ga re ka ke ra nosiwa ebile ke itumelela maduo a. The case of us, gore gongwe re ka leka go nosa dinno tse kae, but otherwise I'm happy with the result. We were playing a team that was doing very well. The ball rotation was excellent. Re ne re tshameka le setlhopha se se ntseng se dira sentle neelane ya kgwele ya bone e ne e le ya maemo a kwa godimo mme seo ne se le botlhabetsi mo go rona. Re ne re batla go pateletsa malaka mme e rile go pala e be re re bogolo re latlhegelwa ka nno tse pedi mme le gone go ne ga pala ka re ne ra nosiwa nno ya boraro jaaka basimane ba ne batla go leka go fokotsa ketapele. Maybe our guys were maybe becoming over ambitious, thinking they can get something from it. Phenyo eo ya moya go lele e ba fa tshiamelo ya go gwetla bosimega jaaka le ke gotelela pele. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Tshepo ke himile ha re tlisa mo bokhutlong jwa dikgang tsa rena ba tsela MOSUPOLOGO tsa BOTSWANA Connect mme tsone gape di rihatsa jalo gore tsa BOTSWANA Connect tsa nako ya gompieno tsa metshameko di wela hela ka tsela e ntseng jalo nna lona re tla re kgaogana la ka moso letsatsi ke le lengwe a monakong ya gompieno ke leboga ke be ke lemoge morwa rre Topotaposa yo ene a neng a ranola dikgang tse ka puo ya diatla one Rabantheng Kalakatšhane o tla ba buile go ta go tsweledisa ba garela ditirelo tsa thulaganyo e go fitlhela re kopana gape. It's really an honor to join you in Celebi Pikwe to commemorate International Anti-Corruption Day. It's a day designated by the UN to mark the coming into effect of the UN Convention Against Corruption. And today's theme